Danas najpoznatije slovensko jelo, jota. Pošto sam ja velikodušan ko bosanski ustav, pa će kod mene i ovo 5,2% Slovenaca dobit svoj klip. A da ne bi ja zasru u sferi tradicije, imam novokomponovanog autohtonog Slovenca da me vodi kroz recept. Prvo da napravimo tranziciju od 20 godina. Gdje je griva? Gdje si, Neno? Ajmo svirat. Ajmo. Tada krenem, da ja ne bi neozbiljno pristupao ovome pričao kako sad Puško čerupa batak iz Kremenke. Pušću njega da sve objasni, ja ću samo da nasjeckam luk i krompir po njegovim uputama i da pričam kako sam uz njegove pjesme ganjao cure u srednjoj školi. A jasno, dobro. Poslije država za ruku. Država za ruku. A sada vidimo kako kuha vrat. Znači, pureći batak sušeni lijepo na kockice, možemo nešto i goveđeg mesa dodati na kockice po želji, sve to lijepo prepržimo na masnovom ulju zajedno sa lukom, neka se dobro zapeče jer od toga ukus ovisi, dodamo fino crvenu papriku, ove tvoje dobre kocke i ovaj najbitniji sastojak, a to je repa kisela ili ovaj kupus kiseli zajedno s krompirom, lijepo zalijemo s vodom, dodamo par lovorovih listova i kuhamo nekih 45 minuta do sat vremena. Polako kad se to sve skuha, napravimo zapršku, po želji na kraju, onda dodamo i grah, malo još prokuhamo i pomiješamo i uživamo u ovom prekrasnom jelu.